Hello ma'am ngasi video no ba puraga lecture ma'am to suyam kana gane aina khalle ngasi ki video se ko aduga ma'am isu make sem to ke to bani make sem bai di makeup to bo ba ta te ko to ma'am ise sangi ngai isu to ha ga ko o ye aduga aina ma'am to ha ko ba loira ka kari use to wi ma'am da uchara ke ba khoina to ha ko pi ba loira ka akhoi ki hakacha ba adoi di ngang salak ba adoi di razor cuts kumba oi ba sing do fa da ba ki product amani aina puraga lecture se ma'am sigi NEUD ki after hair removal lotion se ne ba ko asisine akoina to ha ko pi ba loira ka asiga lotion se tai bi do ni am nungai ba ni sijina ba da aduga ma'am ase sijina raga moisturize amadi nourish so oigani skin da amadi lightweight su oi yang na su absorb da we ba ko asmaina ma ki pack se la ka ne ba ko aduga price su tang bu do oi da ba ni ma'am model designs na samaina orani aduga se 100 gram oi do ni asigi metfam siga open stop ain phasana ira leibani yam laina samaina met piraga yare ma'am ine hosi samaina hair remove da balor ba matung da NEUD ki after hair removal lotion se use to jaraga ma'am da su jarake ma'am hosi lotion se kar lo jaraga khud ka kom ga da sada absorb oina ba tension jarage adolorga ma'am se generaga wipe to biga no skin da asina skin's natural pH balance restore over the so yamna mating pangi ado se generaga yam fresh feel so oi yam nungai bani akoina hair removal cream natraga wax sijanabada som loiraga manam lehawidana manam lehawbudu so asiga lotion se sijanaraga di adugi manam du so kaimta layero aduga masida dryness ama pi skin da ko NEUD ki after hair removal lotion se same pada aqua aloe vera jojoba oil sunflower oil lavender oil clove oil vitamin E menthol se ma'am se loine yawe ya asigi lotion se no pas no piso anima use to lo yai ko aduga ma'am se regular use to ga di skin so healthy smooth oi gani aduga to house wo yam na haugalak pado oi reba ko ma'am so asigi NEUD ki after hair removal lotion se use to wi yom no ngai bane su sijine ye sum aduga ma'am asigi products pam bir ga di ma'am na NEUD ki official website agi na traga Amazon Flipkart Miso dagi purchase to bi ya ga ne ba ko aduga ma'am description da link hapchar mage ma'am su changa ga purchase to bi ga sijine biro